Ebusian for my mouth, Aquaba, and Famobra Ghana Sem TV GH. Mesra will like, comment, subscribe, turn your notification also so that anytime you post a video, bit say we are Usan Vekabi. Ebusian for say, Fre, and this aban we say settings aban. Enye kasa keke. Enye kasa keke. Yeah, enim de Ayɛka. And this aban we a no cresson we settings aban. Settings mu settings pa. Before World Cup, ye best starting no. Aban ma yeti asiye se. Aban en sponsor obia from Ghana has some share World Cup. No. That is what the government of His Excellency John Dramani Mahama told us. Later on, MPB on the Kasamuno Eka say Aban facilitating ma MPs needs and nepa say Munko US Munko share ball. And indeed, we saw a lot of MPs, members of parliament, Abra parliament, in progress, no more US or Moshebo. Extra pictures. CEOs be brave. State-owned enterprises, see? CEOs be brave. Sami Jemfimu, Basentalemu, and the rest. And enun kra enun kwa kire say settings are buying power never power. As if that isn't enough, no. Ena aban we John Mahama eka kire say because almost sponsor of be free ha. Say onko share ball no. Ewo Mexico, US, any Canada nti. Ghana for more sa 3 countries mono. Omu send your mudin. Na aban the free tickets. Ebe momo. Na ene na nam TikTok na honorable Akosua menu. Live be very very educative live vi na me say o ma menko na menko tie bi. Oho ena Ghana ni baako a owo Canada. But you say here in Canada the president promised World Cup tickets for the game but never provided. Just say nipa o ma aban se o omo ba ba chiche tickets ma omo ba ko share World Cup match no anko ball Canada. Enti mu send mudin nkrofo no kire mudin wiye no. Tickets were here. Faiko. Because indeed, allegedly, no, government Nicodemously sent people. Who sending Crawford? Who sponsor Crawford kasa allegedly? You see, many lawyers can't make us allegedly even though say no cray. To move settings. Move content creation abang. Sometimes uji won edi bufo bi edi realm. But when a day, Ghanaians have made this choice and we are all forced to live with it for 4 years. Ghana for me church yamo. Me mamochi, me mamoha, me mamoajo. Says Mahama. Puni wo NDC foi santifa ya modian. Bonia no adoso. Ntimo nim sa santifo na mamo enemo Mahama ne waye Mahama. Wona nanom enzonko so no awomo eba betena kane no santimem
ena sese wanya chance ya nka sebe nka wo kan nantwie ena asantinti wonya school training and free education and north when me say sikan asanti sikan ya hwia mo north wono omamwo fonu asese wama adisa wone supporters mo tumo ni asi asanti so no amamwo fonu a wo buo no obenya ho akatua sese ababa obi no abetena social media say asanti for eba Ghana da bayin mo ya nwe munim yansa Asante abakosem no started from 1700. Satam na Ghana wayne. Na wabekasa asante for eba wale say Ghana da bay. Na sabi se wonim nyansa wo ba Ghana ententem no. Asante for be kase esno. Minimum anka asante kasa na kura anka monka bi. Obi a wono oba nkyere na nanse ya no oba no ne oba kase ni bibia esombo. Ebiasi amansa nyina ni masante abakose manase asante animonyam mummom na ese mubusa mo ho se momo ba Ghana da ben efrise se biem Ghana no mo pese da bia glory no moje ema mo ho no ebeto wo se kotoko ebeto asante tamwana amanyo semfo emaye no a yati ebe bia kwasi broni ndi ni na manyo semu a ekofa sa party bai no ni yati asomdwe mu yani buya yansa na kwasi broni ba eni tidu mo papa ya yem mu nyina mudi boni aye na edidi yatem no etua esuka no mu benye ho akatua se mu bie mu ano mode asante kasa edi nkomo anase mo ko ye ayi anase meeting bi na mode asante kasa na eyo anase asante enyom santifo na abo enyom anam nyina mutie bie ye nyom kro ne ye kete ne ye se bia no ye acclaimed the whole world mo afa politics ho asantifo na mo ye won ayaka de mo afa wadsen NDs edisen MPP na se mo anya adwene se MPP asante na se mo fa kwan bia se mo ha MPP na se asantifo na mo ha mo basa ya ekoso agima badu wo ye mbadi nyina Mahama wani tua na sa na yebu man se ubeka afanu nyina bomu anase traps nyina bomu kwa mi kuma memu a ye ya amoye no ne sese wo yo no wo ba ye wo tan santifo rolling super tan santifo e na wo soso wafa nyansakwa bi na opese wo bra santi ase me mo so ati se oso ni asase wo yi de mu ye ni na no nya ade ya betimi abra santi ase na wo be ka se asantifo e ba da ben kwa mi kuma emaye no ya na eyego kosuno na asundwe wo manum satam na ntokontoko nyina ko ama asundwe aba na momo ya na mo bon samna ni se wono wo yesajifo ntoko ba no koye uko Kenya Jomo Kenyatta omo eni abrofo no kom mfie mako be se more than 20 years ansa na omunya independence momo baye kwami nkoma baye na aduane no esija so a wotwa obetwa amena bene no obetu esija so ene ye manu hu yo na mo amo mudidi asante fotam no mede minimum anka asante kasa no kura nka mo nka mukotu sa asante aduane o anka me anka me ni bi lumba no mene ampofu aje no mene orisan sa akode no anwumu a wo mo aye ya ne Ghana no na momo botie minimum anka mintie bi ukotu sa asante aduane wo ho fufuo ni de keka ho no minimum anka mini bi na mon krafo na momo so na momo de asante fo atam no asase ne senkanya asante ne kon ya enka momo asase nyina nka brofo na tiso musi asante fo ba ya nkyere ne yen
ya bedoso na afei ye ni monyam no kwa akiri mo atena ho ama wo mo eba ya nkyere no abesam ho a na say imani wo mo kama no tumu na nyansa wo mo kura no mo sua bie na no otumfo eba Canada hayi mo enkran bloggers mo su se adenti na asanti for bloggers no ya happen mo manche no asanti for esuna so mla ha and this for esuna no eno no so oba no wanya coach bi am project na ye na me project mo coach mamu mo wi fi se mo pepa akwa ba no a international airport na se Kotoka airport no asanti for na be bo am mo pepa fidi ho asanti for na be bo am ma mo sesa sa Kotoka international airport no port no to Accra airport no asanti for na be bo am mumu hwan na wamba ye Kumasi do ma fo no omo didi asantefo atemo ne opemso atemo no omo nyina Kumasi no mba ye tama Rollins mba ya ne kwasi asem no na do ma fo omo befa ne mafiri Kumasi na mo de akwa de san mo bodwo amakwa no dama sa atemo ne ba ko eye wo ho entawanto bia ne ho anything and this for memo funu ada bia mo ba na mo papa mo mudu mo ni asi wo san asante so no mo ye de ne enye ye se asante better from da no pemfo na me wa futu bia me de manu se nana hwe ye wo san krofo yi ehu no wo mo aye wo de san busuma kotre wo mo bo ani mo a esronko eno mo firi ho so a esronko baby antokwa sisi aye asante ememu no Mahama na hyase woni ni NDC shebolo na wamukobo na anu na ababa bi da batu se hayen ehyebo na se muni mama mu ofu a bolo mbebo no mo bo ma NDC nkwa wa mo bo ma NDC ena place yo mo kwad edi koboy no so eye NDC fo nkwa na ekoboy na sande fo nka ho ena ekire se baako eye na mama mbofu na mo papa mu no de bebia mo beje ho akatua sese wo kwonu obi kura na se wo kan sante trodo na wo kan se hina ofiro no kan se ofiro do ma ana o ye nkrani na wo sia fem emo bi na wo ho a wo peso de ema no antu kan nya sa na te na mo si asante fo ama edisen eba ye nkyere no na mo amunim se asante kasa na mo kan trodo no ese mo monim gu ase me ne mo anka asante kasa no kura no ke ye nka enkran mo nka se asante kasa ye nka kasa be na mo de be didwa wo ho ana se mo na mo wo ye nkrani ana se wo ye trabu bia no na se wo beduru ba bia mo mfa mo kuro mo kasa nkasa na mo hwese na ebesie na no opimso ba Canada hwe ni mo nyama wo de ema the whole country mo pese ye kan anu tumu na bibia ye nkase Ghana na kase asante no ye hiswe no ye beri ye de chef no ye nyansa because ye sacrifice ye and ye di ye nananum de ye moja to ho ama kwasi broni ama fansa so no sese Mahama wa sheda le kase wo sei enkwaye na wasante memu no essay ensase no nanso ye de nia ne nyame ehida no ehida no Mahama amembo funa obuo no British Prime Minister wa reason because we nim nyansa wonfa o man to say wono na japade nkwase amembo na mubuo no ba ko ye na ye